nga din irugi nga iba sa papagayam. Dahil lagip tinapalamas ti pagayam ti nga Amalia iti probinsya ti Ilocosur. Sagudahin nga rin ti surat ko na naritoy. Dear Manong Nemi, noon niya tinekari para iti maysa ken maysa nga klase ti paset ti biyag kinayat ken iso ti batong palmanong mayat tay manurusan. Sanda ngamin nga amo noon niya ti mapasamak inton matamdama inton bigat uno ka lagi di sa sangwanan nga panawan. Dan amo tay kuma mat dagiti nasken ngayon tay sakbayan. Nakapagtulpos kami din iti kolehyo kanadan na adapayan na talged nga trabaho mi kini Victor Manong Nemi. Kahit kasi iti nagtulagan mi idi ang mabalin mi nga palanuwen ti panagkasarmi. Ti bangbangon iti bukod mi nga pamilya. Wan. Dadat nagtulagan mi idi Manong. Tsaka mo, tanalipatan sa ni Victor na ito nga plano mi Manong. Kaya dito manan ti impalagip ko kenkuhan na kalpasan nga pinagustuhan mi manan tirik nami. Iti uneg ti maysa nga close cottage kalpasan nga tinagasnak ti bisina ket napang kami ti maysa nga beach Manong Nemi. Wan Manong Nemi kastoy kami kay di Victor no kasta ngag-date kami. No mailiwag o no mailiw isuna siya timang tawag, wano iso na timang tawag kanya kat kunana, I miss you, sweetheart. I miss you too. Dagasing ka? Okay. Urahin ka. Kasta Manong Nemi, tiruta mi nga doha. Kat mapanggami, timay sa nga beach resort. Kat ukuparan mi Manong Nemi, timay sa nga close cottage. Arig na sang kami pa nga nakastrike, arig na sa mi pa nga narikap tiri daw. Iti arakupan nak, kaya narakop kami iti nakairut ka ni Victor. Kaya aglanang dagiti bibig mi iti nakapapaw. Kaslakang kanayon kami nga maililiwan. Kaslakang kanayon kami Manong Nemi nga gumanganat. Taka nakaparpartak Manong Nemi ti panakaikat dagiti arwatan mi. Uhin nakabibiit apagamumlaengen Manong Nemi tagpadpada kami nga lamo-lamo. Mapneg ang unay ka nagiti irut ti arakop na mapneg ak met amang arakop keng kuwana gaputa nabisked ti pamakina. Lalaking lalaki ken angot payud banglo ti maysa nga lalaki nga kailili ti maysa nga babae ti banglo ni Victor. Ken nakabarbara Manong Nemi dagiti bibigna ti bagina amin-amin nga paset ti bagina. Ama iraip iti bagik wen. Ket sumngahon dagiti asog ka na eng manibud kanya tanakaimimnas tararamiden na. Nakaimimas ka, kunana, kunakmet nakalalaing kamet Victor. Digusan nagto ka na gidag kakabara nga agik, ikanaprus itinadumo-dumo apaset ti bagik. Dinantumet maliwayan Manong Nemi tagpababa iti nagbaitan dagiti nasipukel nga lupok. Dinantumalipatan Manong Nemi ti bangan. Mangan ket mangan. Oh, Victor. Amalia. Naging namin pinsan to ngagmaymay sa tabagimi kanagadan kanto ngaglumba ngagampayag ket mga ulit-ulitan nga tuknuhen ti langit. Agmaris rosas Manong Nemi dayta nga kanito. Wine. Ket kalbasan to nga mapagustuhan tirik nami. Thanks, Amalia, sweetheart. Sa ulitin, ha? Thank you to Victor, sweetheart. Sa ulitan ko na. Dada ka din na parang pagusto tayo tarik natang santang inulit. Ken inulit-ulit. Tagasanukat na kimimas ka. Nakalalaing kamit, Victor. Yan numabalin ko ma. Ket tunggal oras ket mapasama.
Numabalil ako, ma. Gatap no mapasamak. Nga niyaman nga oras nga kayat takit mapasamak ko, hela. Sigurado nga mapasamak na ita. Basta niya. Nakasimsimple. Basta kasartan. Ha? Oh, nakakigtut ka dito ng ngig mo? Basta sarak tagas to'y nakalpasan di pa nagpapasta. Kit kang kanay ko ipalpalagip kang ka. Tapno di kasi takit mabalinta nga maaramid, hindi agpapas itiragsak, iti anyaman nga oras. Masabol nga tong palintan titulag ta. Agkasartan, Victor. Wan manong nemi agsan na ay ni Victor no kastang ipalagip ko ti kasar. Abay nagsan na ay kasi Lord. Hindi ka di ba nakasagana? Dahil ito'y tinagtulakan tayo di sang gadi. Kada pala naskan nga rami di ka Maria. Kas kumatian niya. Diyak may natungpal ti kang runahan nga panggap ko. Kaya di pala ubingak ket ingkari ko ni ti bagi. Nga ti oray anya pamuspusan ka taramidag. Ti anya Victor. Nalipataw ka din. Ngam siyak. Diyak tupulos malipatan. Gabuta kang kanayon kong matagtagainip na di papa. Akang paidi. Kat mangmangig ko, ti panagasog na. Mawaw iso na. Mawaw iti ostisya. Di ka di marin panagibanis mo ti adda iti panunot mo, Victor? Diyak tupulos malipatan na maliam. Gabuta dahi tatikarik ka na di papa. Inkarik no asinuman tinang papatay kang kuhana. Rumbeng lahing ang bayad. Kaya no asino ti utek ti panakatay na. Kaya rumbeng ngagbayad. Kimat lahing ti di mabales. No bihag tinotang na. Bihag met ti magbayad na. Nabayagan ti relasyon mi kini Victor manong nemi tadda kang pala idi ti high school idagamam mo kami. Kabagis ti awag ti tunggal may sa kada kami ididamo. Taniya ta tininong ko iti bunyag aniya ninong Facundo ket ninong met ni Victor. May sa tininong mi adami ninong mi ngagpadpada kami. Ani ninong Facundo ket nabilag ng politiko iti lugar mi. Ani papa ket iso ti maysa kadagiti close in bodyguard ni ninong. Amalaksid ninong ni Victor ni ninong Facundo. Iso ti nagbalin nga stepfather na. Sipud na papatay di papa ni Victor. No pa'y kabit laeng ti kabatugan ni mamang na taadang arod asawa ni ninong manong nemi. Wen manong nemi. Ket ni ninong ti arig na nga nang bihag kadagiti agina tanagtalin na ed akabit na ti ina ni Victor. Ken isu manong nemi tinang paadal ken ni Victor. Ken no jak mariro manipod iti nagamammo kami ken ni Victor. Aging gaita ta nasken ko man nga planon min ti panagasawa mi ngem di na pa'y pulos na lipatan ti panagibales na. Ti sumanen ti bagana no ipalagip ko ti kasar ipalagip naman ti panagibales na. Victor, di ka nga di baka oray agtutur ka Malia. Agkasartan tulaing lumalpas ko nga ipatungpal ti karik. Ngaman yan tupay ti Serbina. Amalia, at akadirambing ang kasangit mo. Makasangit tak, siyempre. Namang panunot no anya
Resulta ti amin no kas pagarigan tagbalik ka nga gibales. Siyempre maibalod ka. Saan nga mamali nga siyak ti matay. Anan to pati Serbina. Nagkasartan to. Nung alpasan nga agbalik ka. Unaan yan mapasama. Yun mapapatay ko ti mismo nang patay ti amak. Ken mapapatay ko no asino ti mastermind ti panakapapatay na. Isunto. Awan to ti Serbina, Victor. Tano makapapatay ka, sigurado nga mabalod ka. Malusot ka ti pagbaludan. May balod? Tanya ko ti Serbina ni Ninong Facundo. Imposible nga itulok na nga may balod ha. Nga siya nga kakaiso na nga anak ni mama. Ni mama nga ipatpatig unay-unay ni Ninong. Saan ka bastag talek iti kabailan ni Ninong ta, Victor? Kasano no iti umay nga elections kat maabag isuna. Dawan ka rin ti panagtalik mo kini Ninong. Kinawan ka rin ti panagtalik mo kanagin ti bodyguard na kang Ronan na unay kini papang mo. Victor, amaamok unayin ni Ninong. Di dan tupulos mapadisi isuna iti kayat nga pwesto iti lugar tayo. Di dan tupulos abakan malaksid no mapapatay da isuna. Nga maging ka si bibiyag ni Ninong. Patsik nga dinakmet baybayan. Kaya magbaliga ka magpapatay ti kriminal. Kaya ti utek ti panakapapatay ti amak. Patsik nga dinaktubaybayan ni Ninong. Saan ka di, sweetheart? Nupay kasta ti desisyon ni Victor manong nemi pinadas kulatang intuloy nga inalokoy tirik na bareng konak nulo lipatan nan ti panagibalis na. Inulit ko manin kay kuana nga italik na lakuman iti Diyos ti amin. Saan nga makaramit ti Diyos iti kayat tangaramidan no awan ti tao nga aramaten na amalya. Ngayon da kalabasol iti Diyos ti pumatay ti padre nga tao. Aping nga pinatay na ti amak. Aping nga pinatay ti papangko. Alaman? Anya ko matibaso na tapnong patayin da. Anya ko matibaso na tapnong patayin da nakasingsingpet nga amak. Victor, awan ti amok nga basol na iti pada na nga tao da iti papa tanasing pet isuna. Di na ambot ti uminom iti nasanger, awan ti bading ang bisyo na, awan ti amok nga kagura na. Ken manggurgura ken kuana. Awan ti amok. Ngam apay pinatay da. Dito ka mong sungbatan, Victor. Nasing pet na di papa. No may salay isuna nga tricycle driver. May kipaspasada. Nakadungdungo kanyak na di ba pa? Nadungo ka na kami kini mama. Imiti may isang malem. Manula ititawin ko. Na imatangak nga mismo. Jak tupulos manipatan de di malem amalia. Jak tupulos manipatan de di nga malem. Uwain manong nini. Malagip man ni Victor. Tinapalabas. Tasigun keng kuha naman ng nemi na imatangan na mismo no kasano nga pinapatay dati amana. Oen manong nemi ulit-ulitan ni Victor no kasta nga may palagip kang kuha na tinapalabas. Nga ulit-ulitan ng ibaga. No kasano tipong tut ken sakit ang marikrik na na. Tanay matangan na mismo no kasano nga pinapatay na di papang na. Diyak tupulos malipatan. Oen. Nakita ka mismo nga ti mama amin di talo nga balay ti barukong di papa. Nakita nga mismo iti panagpuswakan panagpusitsit di dara iti barukong na. Kaya matangak nga mismo no kasano nga naarinok-nok ti amak. No kasano nga nagdisoy ti daga. No kasano nga nagdapasag isuna. Student Victor, samon nga nagipanpay. No kasano nga natay di papang mo. Ustunan. Kaya di talyawek. Itinagapuan di putok. Nakita ka mismo ti may isang lalaki agas na una yun titaray nang imadayo.
nga iso ti kriminal. Di na siya at agawid na Victor, intan. Kahit ko hindi nga kamahatid ti kriminal. Tapapatayag ko mamit. Ngaman niya ko matimaramidan ti kas kanyak nga ubing pahay. Ubing ang pailahing idi. Manulaing ni titawan ko. Ulitek Victor, dinalpas kat nalpasen. Samon nga lagi panpahay agawid tan. Kat doon niya tinamnamayam nga marik na. Amalia, anya tinamnamayam nga marik na tikas kanyak nga anak nga na mga tangak no kasano nga pinatay dati patpatig ko unay nga ama. Kastaon iti sangit ko nga nangarakop kini papa. Imbagag kini papa nga saan nga matay. Nasken nga maitry isunat ti ospital. Ngam nagsatan iti angas ni papa iti mismo nga barukong ko. Nga bayat nga rarakop ikisuna. Bayat nga sangsangit at nagsatan iti angas. Natay ni papa. Pinapatay da nga awan ti basol na. When pinatay da, kata makamu ni Apo Diyos na sino da kiti rumbeng nga madusa. Ngam kahit ko nga siya ka mismo. Victor, kahit ko nga siya ka mismo, timang pamatay ka na ko na Amalia. Kit ulitik. Kimatlahing ti di mabales. Kimatlahing ti di mabales. No biyag tinutang da, biyag mati pagbayad da. Papatayak amin ida. Diyak narod pulos na igawid ni Victor iti kayat na apa nagibales manong nemi. Kanawin ko ginding idaw dawat asabi ko tamalipatan na lay panggap na. Ken saan ko mga baybayan ni Apo Diyos isuna. Kanayon na kuma nga tarebayan ni Victor manong. Aging nga dimteng manen ti eleksyon iti lugar mi manong nemi. Madamaman idin iti kampanya. Kaya nagdadanag kami ang kanayon kada mama. Kaya hindi kakabsat ko iti posible nga dakas nga mapasamak iti bunggoy daninong nga pakairamanan ni papa. Taiso nga rin timay sa kanagay di close in bodyguard ni Ninong. Nainayon ni Victor nga makadanagag ta sumursurot met isuna no kasta nga mapandag meeting iti may sa nga lugar itong garlarabi. Nainayon ni Victor a bodyguard ni Ninong manong nemi. Tamo naman tagaramat ti paltog. Aging gay ti may sa nga malem apa nagsarita mi kini Victor manong nemi. Kinimbagak ano mabalin na kumakit dinan iraman pa'y ti bagina apakadandanaga. Kanya nga tan saan ka nang sumursurot pa'y? Hana? Haan ka nga sumursurot pa'y no adda pa panan ni Ninong. Kasi ano nga saan ka sumurot? May sakmit a close in bodyguard ni Ninong. Kas kini papang mo. Iso nga masken nga sumurutak. Sa dinuman ti papanan ni Ninong, adda aklat tangadda. Awan din na aramidak tanuan niya ti kayat ni Victor manong nemi ket sumudlat at mapasamak di nakpakadanaga na Maria. Awan ti dinake sa mapasamak kanya. Isuda kay di taganat kanyak. Kabuta dandanin. Agparparik na kanyak nga dandanikon maipatungpal ti panagibalas ko. Among ka din? No asinot nang papatay ka di papang mo? At dan ito tududa. Asino? Mamuam tulat Amalia. Kayat ko. Kayat ko ang pagsaludsudan na mismo day tanga tao no pudno nga iso tinang papatay kay di papa. Kaya no anugutan na ti kinapudno. Kaya no ibaga na nga mismo kanyak no asino tinangbilin kang kuana. Papatayak. Papatayak amin ida. Kaya di may sa ngarabi manong nemi pugsa-pugsa titurog mi ngagpadpada kini mama. Ay na, ay susapo ya. Mama, labayagan ni papango nga bodyguard ni Ninong mo. Ngamitalae nga madandanaga nakakastoy amali anak. Ano nga man tagparparig na kada kayo mama? Ay susapo ya. Kasla dadakas sa mapasamak inita ito nga rabi. Kas kumitan niya mama. Kasano ngo ada mga ambus iti grupo da papang mo. Diyos ko. Saan ko? Kasano no bayat iti panang meeting da.
Basta lataadan mang parakpak kadakwada. Labarang amin ita nga eleksyon, mama. Bak nang met, kanado ti bodyguard, ti bakalaban ni Ninong. Kat kabaylan damet, ti bang bayad iti kriminal nga mangpapatay ti kayat na kapapatayin. Diyos ko. Awang kumatidakas sa mapasama ka dito nga rabi. Gan ka nagiti masanguanan nga aldaw kan rabi. Saan nyo ko magbaybayan ni Papa, Diyos ko. Isuda ka ni Victor. Wen, awang kumatidagas sa mapasamak ka na kuala. Nang naruna ka ni Papang mo, Amalia. Awan ko Ngaman yan nga nagulpit dagiti pasamak manong Nemi. Ta saan mi napasangpet ni Papa iti dayta nga rabi. Dati met manong Nemi nga agawid ng kalpasan ti meeting. Aging gabim takti damag manong Nemi. Aging gabim takti damag nga kaslayso tinang dayeg kada kami. Damag manong Nemi nga natayin ni Papa. Nasarakan da ti bangkay na iti igid ti karayan asakupen ti ili anapanda nagbimitingan. Talo nga bala ti paltog ti simrek iti barukong na. Gagastaon ti sangsangit mi kini Mama. Kaya hindi kini kakabsat ko manong Nemi. Bayat nga nakamansayak ni Papa. Ulit-ulitan mi asaludsuden. Ulit-ulitan mi tasaludsud mi kada gini kakadua ni Papa. No asin no tinang papate ni Papa. Kaya no andya ti basol na. Ti bagas daawak manong Nemi. Talon nga aldaw ken rabi nga nakamansayak ni Papa. Yamjak matla maurayan nga umay di Victor. Ket kasladyak mamati. Hindi tapagsaludsudan dak abismo. Wait. Kaslasanak ka mamati manong Nemi idi tapagsaludsudak amismo ni Ninong. No apeng awan ni Victor. Ninong, talo aldaw itan nga nakamansayag ni Papa. Nga maging ganat takadyak pa nakita ni Victor. Ninong, ayan na ni Victor. Saan mga saludsudan pa? Saan mo nga orahin pa na nga traidor na Victor? Traidor ko na yun, Ninong. Apay ko na yun nga traidor ni Victor. Laki kaduan nito sa bali nga partido. Anya? Malipod, itinagpukaw ni Papa mo. Kaya nasarakan na nga natay suna. Diyak makit-kita na ito nga Victor. Ni Papi Ninong. Amay nga nakikadwa iti kalaban nyo nga partido. Gapot at traidor na ito nga Victor. Saan? Diyak mamati Ninong. Rombe nga mamati ka. Gapot ay sutipod mo. Apay kung mga makikadwa iti kalaban nyo nga partido, iti anya nga rason. Baka ad-ad na nga di ka mamati, Amalia. No'y magagken ka. Nga iso ni Victor, ti kang runan unay nga maatap nga ng papatay kini Papang mo. Ni Victor, iso ti ang papatay kini Papa. Naggandanda nga nagpukaw kini Papang mo, iti na hindi nga nabi. Saan? Sana ka mamati, Ninong. Apay ko mapapatayin ni Victor ni Papang ko. Apay! Ngamisot kang runan na matap. Iso nga ti agdama. Sapsapulan di kiti batikan ko iso na. Kaniso ti sapsapulan di kiti polis na dyan nga traidor. Tay dyan nga Victor. Kaslasaan nag-amamati manong Nemi. Makulkul ti panunot ko nga mga pampanunot mga amires no kasano kan apay anya. Abe nakikadwa. Abe nga nakikadwa ni Victor di bangir nga partido ket Ninong na ni Ninong. Papang ko di may saka di bodyguard. Kaya abe nga papatayan na ni Papa. Anda ka di pa kinaigan ni Papa? Iti panakatay di Papang na.
Kat nininong ka di ti mastermind ngam apay. Apay. Nakaad-ado nga apay manong Nemi. Nga dya ka mo noan niya ti usto nga sungbat. Naidulin ti bangkay ni Papa asaan ko malakita ni Victor manong Nemi. Ni mamang na ti may nakipamunpon. Kanidi adagundaway ko nagsaludsud kang kuano no sa dinot ayan ni Victor. Nana, ayan ti anak yun. Diyan ka mo. Taorin siya katsap-sapulek. Nagdamdamag ak. Sampai nga si Mangpet. Samad nga tumawag. Kinawa mo mas no kasungbat na idi damagig kang kuhanan no pudno nga ni Victor. Tinang papate kay ni Papa. Tanong ni Victor, tinang papate kay ni Papa. Iti anya nga rason. Isuka di tinang papate kay ni Papang na. Iti anya nga rason. Tapno papatayin ni Papa. Di ni Papang ni Victor. Napudno day di Papa. Napudno ani di Papa. Tinang papatay kay ni Papang na. Asin no ti masterman. Asin no tinang bilin kay ni Papa. Tapno papatayin na day di Papa ni Victor. Asin no. Naging kama ng Nemi. Nga nadaan kami kini Victor. Iti kuntaway nga nagsalita. Napanag idi iti balay da manong Nemi. Tapno ni kastakat kumusta ni nanang na. Kanda magag ti mapapan kini Victor. Idi na irana nga adda ni Victor iti balay da manong Nemi. Manong Nemi kayat nakidingaliklikan ni Victor ngam ingkawid ko kat nagpagpakaasiak nagsarita kami kat dinamag ko nga mismo kayang kuhana kayat ko manong Nemi nga iso mismo ti pakangigak do iso mismo at talaga tinang papatay kini Papang ko. Sika ka din nga talaga tinang papatay kini Papa pangawanan na kamalya ngam ingkarigatan kalinipat sakbay nga naramid mo. Kanya, pakawanan na ko na ng inkarigatan ka ngayon mo nga linipat sakbay nga inaramid ko tinang papatay iti amam kahit mga sawan kat pudno gapot na pudno kan inamin nga mismo ni Papang mo nga iso tinang papatay kani ni Papa saan nga pudno na ita Victor nga iso ti pudno ni Papang mo tinang papatay kani ni Papang ko kahit gapot na iso nga inaramid ko man tinang papatay kang kuana lukas nagan siya kati kriminal ka trombeng unay nga madusa ka malungsod kayo di magbaludan wano matay ka man ngayon sakbay nga sakmat ti matay masabula papatayag pa ti mastermind di utek no asin nito utek iti pa nakapapatay na ni Papa kahit isot sumarunong nga matay naskinmet nga matay wain manong Nemi kahit no asin no atalaga ti mastermind asap-sapulan ni Victor kanimbaga na nga iso ti sumaruno amatay kahit iso ti pudno asim maruno anatay manong Nemi gabot na bimtak ti damag iti kabigatan di na udi nga aldaw nga panang kampanya. May isang aldaw sakbay kuma ti kaaldawan ti elections. Ani Ninong Pakundo. Manong Nemi bimtak ti damang nga Ninong Pakundo kat natayen. At nakano ng paltog kang kuha na bayat ngagdiskurso kanini rabi a meeting di Abanseda. Intray na kano ti ospital ngam natay kalpasan sa magbanong nga minutos. Ket si Marno nga naipadamag si Mokon tinang papatay kini Ninong Facundo.
Asimukon tinang papatay kinininong, ngawan sa bali nga nang papatay kang kuana no saan nga ti anak na ti bunyag. Ti kakaisuna nga anak ti balo amay sa kanang iti kabit ni Ninong Pakundo ani Victor. Okay, manong Nemi? Ni Victor nga mismo tinang papatay kinininong mi manong. Tinabayagan nga nagturturay nga mayor iti ilim ti kabit ti ina na nga balo. Taiso kano ti mastermind ti pa nakapapatay ti ama ni Victor. Katkasla makitak manong Nemi. Tinalaos apa nagbabawi ni Victor iti mapangkusarongkaran iti pagbaludan. Victor, natungpal kun ti karik kamalya. Kat naragsakan kasta. Naragsakan. Naragsakon. Nanikakon ti ustisya ti babatay di papa. No pa'y nabayakan ka tiyempo. Kinrumbeng laing nga matay dagiti ayop. Saan nga ayop di papa? Mabaling nga nailiklik ko ma. No saan nabas na tinungpal ti bilin kag kuwana ti ayop nga ninong ta. Sa kumarumbeng na iraman ni papa. Ngem na iraman gabot ay sumit ti pinili na iti dakas nga ninong ta nga mangpapatay iti amak. Gabot ti kalikakom na iti nga lakay pakundo nga mubukbukudan na ni mama. Ti ayop, ti demonyo, ti satanas nga lakay. Imbilan lakin din ti pa nakapapatay na di papa. Tapno laing mabukudan na ni mama. Dagiti ayop. When? Dakas ni ninong. Kit niramraman ni papa. Yung saan mo ko mga niramraman ti magim? Saan ka ko mga nagbali na kriminal? Saan ko ma, Victor? Yung marumeng lahing tinaramid ko. Saan ang nagbabawi? Gabot na rumbeng lahing tinaramid ko, Amalia. Rumbeng lahing tinaramid ko. Rumbeng lahing tinaramid ko kanang iti imak nga natayda. Noan niya tinutang dahi sumat ti pagbayad ta. Talaga nga nakulaapan anamin pinsan ti panunot ni Victor kanang iti agundaway manong Nemi. Gapo iti napalaus ngayon na panagtarigagay a panagibales. What? Gapo na dinapulos pinanunot noan niya ti mapasamak iti masagbayan. Kasla tila nga agdama ti pampanunutan na nga isukit agbalegi nga natong palnan at tinabayagin nga karina ti bagina. Dahil lang ti pinanunot na nga dinan pinanunot noan niya ti masakbayan man. Nakasingir akon. Nakabayad din di kitinasken nga agbayad. Naragsag akon. Naragsag ka. Nga manu kami nga gladladingit iti papatay ni papa. Kaya manumot na kita gladladingit iti papatay ni Ninong. Sorry no nairaman kayo man nga gladingit iti papatay ni papang mo. Nga manu kami nga gragsak ti papatay ti kas kininong nga babaero ken dagis unay nga politiko. Saan nga mailibakeng ka? Kada tayo nga umili. Adakas nga politiko ni Ninong. Nga mawanin ni Ninong. Kaya sabay kumata na imbag nga politiko ti sumukat kay kuhan. Sabay kuma. Taadan pagbalbaliwan di lugar tayo. Itatasaanin nga ni Ninong nga babaero, mananakaw, ken kriminal nga politiko. Sabay kuma. Tadang pagbalbaliwan ti politika iti lugar tayo. Oen manong Nemi nagbalin nga narugit at talaga ti politika iti lugar mi kaday di apanawen. Nairanra na nakabasol ni Ninong mi kini Victor. Nakabasol ni Ninong kini Victor. Ket inaramat dagiti kalaban ni Ninong mi ni Victor.
nga isutin mangutang iti biyag ni Ninong tapno laeng manghabak da. Tapno laeng mapukaw ni Ninong nga nabayagan nga nagturturay nga umati sa baling nga naramid na nagtakaw nagbabae kan nagbaling na mastermind ka nagiti krimen ngam ti di minamnama kat nairaman wano mairaman nga maapektaran ti ayon at mi kini Victor. Amalia natungpalin ti karik iti bakik nakay bala sa akon lagi mo tunggalag sinarang ta tunggalag papas tayo tiragsak ket tunggal ibagam ti panagkasarta saan pa'y lama balinggunak kamuta saan pa'y nalpas ti panagibalas ko hagim malungsot kayo ti pagbaludan malungsot kayo ti pagbaludan Victor duwang nga tao ti pinatay mo ti amak kastamat ang kinininong ngamulitek saan ang nagbabawi Amalia gabuta maragsak anak gabuta awanin ni Ninong awanin among kadi amin malaksid ka na kiti pamilya ni Ninong almost 95% nga populasyon ti ili tayo ket agragragsak taawanin ni Ninong ket saan ang nagbabawi tinaramin ko sa mo nga marik na di ba nagbabawi gaputan na kaulapan di panunot mo Victor jak pulos mapukawon tinamnama may karok tumatlaing tinagbasulak ngamintod kano baka saan ko nga mauri nga dumting deta nga panahon Victor saan nga naskin nga orahim nga dumting deta nga panahon na malyap tadi ka matpagurahin itapay kat nawayakan nga aguray ti sabali nga lalaki ti biyag mo diya ko ni papilit pa iti magiken ka Amalia lupay na sakit para kaniyak tanang tong palakas to'y tayo na yata mawati kon tayo sumanda ito tinikaring ang kasat ko anuguti kon nga sikaan saan nga sika ken siyak tinikaring ang nanayon saan nga sika ken siyak tinaikari nasakit mat para kaniyak tinagtungpalan tayo na yata Victor sayangik tinaunday nga panawin nga panagbinulig ta sayang ko na takas tumit gayam ti pagtungpalan na saan gayam nga sika tinaikari para kaniyak saan nga sika ken siyak Amalia kini daw dawat ko sabi ko tanaragsak kanto iti sidong iti sabali sabi ko tanaragsak kayo to sapay ko nagdalinaad nga ron ni Victor iti pagbaludan manong Nemi aging kakalpasan ti makatawan dimteng ni Jerry iti biyag ko. Hi Amalia, good evening, flowers for you. Nagamanak Jerry, tugaw ka. Kumusta ka after a year? Nagrigat. Nalakalaing tiyabong agmuman no talaga nga lipate mo tinapalabas. Lupay ko na tayo nga tinapalabas kat paset tigdamakan iti masakbayan. Kanagin tinapalabas ka na imbang. Nga madamat na tinapalabas ka saan nga rumbing ipaset tayo tigdamakan ni masakbayan. I love you, Amalia. Itilikodan nga masansan hindi nga na mapasamak mi kini Victor. Itilikodan di amin. Saan nga ni Victor tinekari para ken ka? No di kat siya. Aging ka manong Nemi nga inaklon ko ti panagayat ni Jerry. Ti lalaki at talaga nga naikari para kaniyak tingnayon. Kalbasan ti talo nga tawen sipud pimusay de di papa nga pimusay de di ninong nga naibalod ang nakumbiktaran ni Victor manong Nemi. Naggalay sa kami kini Jerry. Uwan,
Kahit nadaan kami manong nemi iti talo nga bunga. Uwan manong, kitkas ko na idi ni Victor. Ngayon iti awanin ni Ninong, kat sabalin tinagturay unong takim nga mayor iti ilimi. Pimintas adin muras, timmal na. Awanin di kiti krimen nga mapaspasamak. Haanin manong nemi nagtultuloy iti panagraira iti illegal drugs. Ken talaga nga napakakitaan nga panagprogreso ti ili. Gabuta maaramat met at talaga dagiti pundo nga para iti proyekto ken pangtulong ka dagiti kasapulan ti tulong nga umili. Iti agdama manong nemi kas na ko nakita italo dagiti anak mi. Anang ted kada kami ti sanga pulo ket dua nga apo kumi. Kaya't nangasawan manong. Nabayagan dedi. Tagap apo ko kami. Iti asawa ka ni Cherry. Kaya't ni Victor nabayagan nga awan ti damag ko kenkwana. Tanabayag kami matan nga awan iti lugar mi. Tada kami dito'y probinsya ti Ilocosur nga nakaikamangak manong nemi. Kaya't nangasawen, napasamak ti kasjay nga nagulo, narugit nga politika, iti sabali nga lugar, sabali nga probinsya. Ngam dito'y probinsya nga Ilocosur, tinakaikamangak, taga dito'y ni Cherry. Dito'y kami nga nagindig. Dito nga rod manong nemi ti pagabuklan, ti lagip tinapalabas ko nga jak tupulos malipatan, kaya nagyaman klaunay ti anos mo nga nangibasa, kat sabi ko nga, nadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kaya padag nga nakipaglagip tinapalabas. Tuy nga nagyaman nga pagayam mo, Amalia, iti probinsya ti Ilocosur.